Beşa pêncem. Ebilhed ji roja ku hatibû girtin û bir ve şeş heft sal li dû xwe heştibû. Di sala 1990 de hatibû girtin. Ji wê salê û hetanî sala 1925 tam heft sal derbas bûbûn. Sala 1925 heyba sibata ku bûbû sebeba girtina wî, heft sal berê rojekî weka îro di şikeptê de ji hêla dewletê ve hatibû girtin. Wê rojê salvegera girtin û azadbûna wî bû. Wê rojê bûbû zilamekî ji rêzê. Wê rojê salvegera wî ya azadiyê bû. Wê rojê yekî gundiyê wan ji bajêr dihat. Ebilhed jî li ber derê dêra mezin wekî gulbenda wî ya rawestiyaye. Zilam tê ber dêrê li wêrj Ebilhed û çend gundiyên li benda wî ne, zilam silavê dide wan û di cih de rû dinê. Ebilhed tu bixêr hatî. Gelo li bajêr çi hebû û çi tune bû? û gelek pirsên din. Zilam rû dinê, qirika xwe paqij dike, diyar e ku gelek agahî li bawî hene û dest bi axaftinê dike. Li Amedê şer heye. Agahiyên ku ez pê hesiyam dibêjin Şêx Seîd serkêşiya vî şerê dike û gelekî bajêr jî desteser kirine. Wekî Diyarbekir, Xart, Pêd, Çewlêk, Darahênî û gelek gund û navçeyan. Zilam li Ebilhed di zibire jê re dibêje: Ebilhed, dibêjin ji we jî hinek kesa alîkariya Şêx Seîd kirine. Tu dibêjî çi? Ebilhed, piştî hovîtiya alayî Hemîdiyê ez ne bawerim ji me kesekî here alîkariya Kurdan. Lê dîsa jî ne diyar e, dibe. Ev agahî ji Ebilhed re wekî mizgîniyek hatibû. Ebilhed wê şevê ji kêfan ranazê. Heta berbangê şerabê vedixwe. Ew şev ji Ebilhed re bûbû wekî sersalê. Ji roja ku bi şerê Şêx Seîd û dewletê hesiya bû, xweşterê rêyan ne da alî da ku ji rêwiyan agahiyan bigire, tim li serê rêw dirvan bû. Ebilhed dema rêwiyek didît, bi bazdanê diçû pêşiya wî û dixwest jê agahî bigire. Ji wê rojê û hetanê ku şer rawestiya bû, Ebilhed xwe ji serê rêyan ne da alî. Heta roja ku gotbû vaye şerê di navbera Kurdan û komarê de rawestiyaye. Ebilhed gelek di binê bandora wî şerî de dimîne. Loma li her derê wekî nûçegihanekî ji Kurdan bêtir wî qala şerê Şêx Seîd dikir û wiha digot. We ji me re digot ku hûn bibûna misliman dewletê we nedikuşt. Nebaye hûn misliman û dewlet we jî dikuje. Çima? Dibêjin di vî şerî de bi dehan gund hatine şewtandin û bi sedhezaran jî gund ji cî û warên xwe hatine koçberkirin. Lê tiştê herî girîng ê ku bi Ebilhed mafdar derxistibû jî ev bû. Ji van koçberan yek jî Agor Markarînê Ermen bû. Agor Markarîn ji navçeya Kexê ji gundê Zerekê kesekî hesinkar bû û bi rastî jî alîkariya şervanên Şêx Seîd kiribû. Loma piştî şer wî jî sirgûnê Çorumê kiribûn. Wê rast bû. Çimkî ev çavkanî di pirtûka nivîskar Îbes Termon de jî hatibû nivîsandin. Pirtûka bi navê Mardin 1915 bir yıkımın patolojik anatomisi ji xwe hed û hesabên kuştî û girtiyan jî nediyar bû û wisa jî dibêjin gel ketiye binê zilm û zorê û bêdengiyeke bêhempa xwe daye destpêkirin. Hinek çavkanî jî wiha dibêjin. Dibêjin dibê serhildanê de kî hatiye girtin bê lêpirsîn hatiye darvekirin. Ev hovîtî di pirtûka İsmail Bêşikçî a bi navê Sî Gule de jî derbas dibe. İsmail Bêşikçî wiha dibêje: Rojek hortekî 17 salî dînin dadgehê û li dadgehê tê darizandin. Dozger wiha biryar dabûn. Bi darvekirina bersûc û paşê jî guhdarkirina şahidên wî. Dozger dibêje ger pêdivî hebe em ê dawiyê guhdariya şahidê wî jî bikin. Lê divê di serî de em wî bi dar vebbikin. û ji vê hovîtiyê re jî digotin biryara dadgehê. Bihar xelas bûbû û serê habînê bû. Ebilhed dîsên xwe ji diziyê re amade dikir. Dîsên werîs û hevsarê xwe li nava xwe girê da deriyê xwe girt û mifta xwe jî dida xatê û ji xatê re dibêje: Ez ê çend roj herim bajêr, bila mifta min li cem tebe û diçe. Vê carê jî bi hêla Sêrtê ve diçe. Ebilhed ji hêla Sêrtê hespekî didize.
لی حسبی العرده دخه ملی وی دشکینه و حسبی درابه دچه هیدی که ملی وی گره دابو ویجی نگوت بو حاصلی به ملی شکستی و گره و شمشمه لشمشمهشی یکسر دچه مالا رشید سیرو که نکتا خوش خاطر بگره و هر مالا خواه دنگه کی بانک خاطر دکه لی رشید درد کبه دربا رشید دما ابلحد دوی حالی در دبینه دبیجه صوفی خیره اف چه حالیته و پاورا درباسی هندر مالی دبن دما دچین هندر ابلحد نهره جواد گوزه همو گره گندیان وایل هندر رونشتینه ابلحد سلابه کلیوان دده و اوجی دیچه لسر جواد رودنه ابلحد دما جهازان ود گره گندی گله کی قیمت ددنه جبر کل گورا اولا اسلامی کسی که کج اولا خواه بگره اولا اسلامی لبال خوده کسی که بنرخه جبر وی باوریه گندیان زیده قدر و قیمت ددانه پشتی کرونشت گندی یکو لی پرسین و پرسا شکندنا ملیوی دکن و ویشی لگورا خواه برسبا وان ددا یکی گندی دبیجه صوفی توش باجر تی نوسا ابلحد بله راست اش باجر تیم یه گندی لباجر چه هبو چه تنه بو نها تو پاش دزانی تو دکاری جماراشی ببیجی ابلحد دبیجه ماوی چه به شر دنابره و دولت ده راوستیه و دوزان جی نکاره دبه یکی وکه جبر بی تکچونه گلی آمده پرخمگینه تشتین که دبیجین به هزاران کس گرتنه و آبتنه زندان باجر و تو دبیجین لزندانان جه جی نمایه ابلحد دما جهلا سیرت وگریا بو اب آگاهی لبر پرا مالا باهده بهیست بو هیدی ایشا ملی وی جی راوستیا بو ابلحد آخبه و گندی جی گهداریا وی دکن مجار تی لسر شر شخصد و دولت دسکنه هنکی دبیجن نزانم چند گن شهود تاندنه هنک دبیجن به هزاران ظلام جن و زارو کشتنه هنک دبیجن وی سری بگیجه مجی ابلحد چی گهداریا وان دکه اوها دبیجه و اجمارا دگوت هم بگونا مسلمان هونه نهات نکشتن لیوای هون مسلمانون هون چما تین کشتن دبی هم فهم بکن که پرسکریک نه مسلمان و نه جی مسلمانیه مسئله نجات پرستیه یعنی مسئله ترکیتیه لی دبی هون جی فهم بکن ابلحد وی هاوینه حتی سر پایزه بطال دگره هند ملی ویجی جبری بو کاربو بملی خود تشناج عرده هلینه و دینه جی لشمشمه پاییز همو دمسال اندنی خوشتر و دولمندتره دوی دمسال ده هر جره زرزوات و فیکی پیدا دبن شیرانی جی دوی دمسال ده چه دبه دم باستق و مشلور جخوا زبستان بیبان شیرانیان جی ندبو دوی ده هر مالبات ده اف شیرانی هبه ده مالباتا کو شیرانی لیتونه به وکی کدوی مالبات ده تو تشتک تونه به هیدی پاییزی خلاص بو و سر زبستانی بو ابلحد بریارا خود آبو که هیدی وی دزیه نکه جخوا گندیان پیدبین وی ددانه وی که خوارن و بخوارنه وی زبستانا که هاتبو گرتن زیده تر برف باری آبو و او جی تم دچو نیچیره تو روژه کشی دستوالا ندهات حتی جاران 3-4 کیلو چی دگرد و دانه ددا گندیان جی وی زبستانا خوشی وسا درباز کربو دیسن بهار هاتبو د بهار ده به تایبتی ده هیوان نیسان ده ته عبدالحد گره بدانا ده نکاربوی بدا راوستاندن دیسن کرمه دسیه هاتبوی و پرچو ده جانه وی را دچون دیسن ریا دسیه خواه نشانی وی دابو لیهین بریه را خو ندابو وی بکوبه هره به هلا سرحده و هره دبه گوهین لوان درام برف هبه جخواه هلا سر دیجی لی نهاتو او حسب کجوی دره دسی بو او العرده خست بو و ملی ویش کاند بو و حسبی رابیا بو چوبو دبیجه دکانی از هرم باجر از هرم آمده و از لویر بریارا خوب بدم و از بکوبه هرم دوسه نان هنک باستیق و بقاسی 45 حبجی گوز دخه توره خو و بمخور بیره بره دکبه و دچه روژا دنه نیوه شوه دگیجه باجر دگیجه آمده و دچه لبر دریه چیه را دوسته لی هین دری گرتی بویه و وی حتانی بربانگ سبه جی بنویه
دوی سردمه ده دری ده 12 شوه ده دهاتن گرتن و ببانگا سبه رشی بدبون. لیه کلبر دری را دوستیه نه ابلحد بتنه بو. ین که ماستانی بون، ین که سوالین فروتن آنی بون و گلک ولاتین دنجی. ببانگا ملارا دری جی ببو و کسین که هاتو بون باجر دکتن ناو باجر و ابلحد جی بوان ره. ابلحد راست دیچه بازار سوالان. لبازار سوالان تو چه جوره سوال بخوازی پیدا دبن. جی حسبان بگره حتان کرو هستران، جی کارو برخان بگره حتانی دبه و گامیشان، جی کوچکین گرخنق بگره حتانی تاجین نیچیره. حاصلی بازار سوالان دشبیا دارستان افریقایی. ابلحد تم خود دا هلا حسبان و لرینو فروتنا وان گهداری دکر. جسد پاخنوت بگره حتانی 3000 پاخنوتی جی حسب هبون. ابلحد نهرد که ظلام کاتی و یکسر دیچه با حسب که کسی لنگی وی به بازنن را دوسته. حسب دست خودی خودیه و لطنش تاویجی الاف ظلام به دست خودی حسبه دیگره و پرا بازار حسبه دیگه. الاف دبیجه حیران بره خوب ده من اوی که حسبه بفروشه ازم. ظلام و الاف حسبه بازار دکرن و ابلحد جی گهداری وان دکر. ظلام حسبه به 2500 کری لحسبه خسوار بو و چو. ابلحد خواب خود دبیجه او حسبین که من للیجه فرود کش بی حسبه هانه چیتر بون. للیجان از خواباندم. نها او حسب لور بیا ایوی به 3000 بفروتا. لیجان از خواباندمه. ابلحد جی کار ضرر کربون. چند روز لآمده دمینه لی تو درفت ناوینه کشخوره حسبه کی بدزه و هره. دنهر روی نکار بیش آمده حسبه کی بدزه باشه بره خود ده هلا سویرکی. ابلحد سر سویج آمده بره دکبه و راش دنه بری عصری جی دکیجه سویرکی. ابلحد ظلامکی سبک بو. دره ده کسی نکار بو پیرا بمشیه. دما کد مشیه ددگود قی باز دده. لسویرکی جی چو برخانه سوالان. ابلحد وکی حسن و حسبی وکی مقناطیس تم وی بربخواه دکشینن. دیچه برخانه سوالان جی سیس دپرسه. اف قاساس بیان کیه نه؟ سیس. نه ین یکی بتنه نه. هنک جی هلا حیلوانه هاتنه، هنک جی هلا ویران شهره هاتنه و هنک جی وان جی ین گندن درو دورا سویره گینه. ابلحد هنکی لدرو دورا خود دیچه اوته دنهره که خان اب خان به دوی از ایشه جبه خانه هست بکی بدل خود بدزم و هرم. حتی نیوه شوی لوان داره دیچه اوته. نیوه شوی دیچه بر دریه خانه. دنهره که بر پرسیار خانه نلوره. جا دن لدورا خانه دزبره باش دنهره. نه خانه بان ناخویه. او دکوه نابا خانه جی خانه هست بکی بدل خود دنقینه. لسر زینا حسبه جی حقیبه کی گلگلی و ده حقیبه ده جی ده بخچه بوکان. دیاره که خودی حسبه هاتیه خزگینیه. دوی خانه ده جی حسبه که ابلحد نقان بوی چیتر هستونه بون. جخواه بوبو پسپور حسبان. حسبه جسر آفر و دکه و در دکه به دربه. حسبه بر بپشتا خانه و دبه و دکه به نابا تاخه که. قدره که جی اوسا دمشه. دنهره که کس تونه کس خویا ناکه همه لحسبه سوار دبه و پشتا خود ده سویره که و بری خود ده قرج داخی. بری خود ده روشلات و پشتا خوشی ده روژابا و دیچه. پشتی 2-3 ساعتان دگیجه قمترخ چه قرج داخی. روژی هدی سر خوش چه قرج داخی دردخه و بر بیوه دهات. لقمترخ چه قرج داخی را دوسته. بقاسی که هست بینا خود بده و هنه کشی بچیره قاسه کی پاشه شبانکتی باوی. شبان حسبه ناز دکه. شبان حسبه تل سر خیره به حسبه کی قنجه ها. ابلحد ماتوی حسبه ناز دکی. شبان بله حسبه یکی گندی مبو و ویجی فرود و یکی ویران شاری. پشتی که شبان آخابتنا خو خلاص دکه ابلحد دنهره کروش خرابه همه شبان خاطر دخوازه و بره دکه به. حتی آمده جی ناسکنه. وقتا کدگیجه آمدی هیدی بروانگا سبیه. یکسر دیچه خانه. حسب خور را دستی بر پرسیان خانه دکه و جرا دبیجه. حسب برچیه. هنه کی این بده و او جیلوان دران را دزه. حتی که سبه ببه
û ew jî hespê xwe bifroşe û here. Serê sibê bi lez û bez hespê xanê derdixe û dibe bazara sewalan. Hespê di cih de difroşe û diçe. Li tenişta bazarê aşxanekî hebû, ew jî diçe wê aşxanê. Li aşxanê xwarina xwe dixwe û cardin bi hêla bazara sewalan ve diçe. Dema diçe nêzî bajarê dinhêrek waye çend kes li wê derê pev diçin. Ji elafekî dibirse ev çima pev diçin? Elaf dibêje wallahê ez jî nizanim. Lê di kes hatine û dibêjin ev hespê me ye û yekî wî diziye loma pev diçin. Tu nabêjî xwediyê hespê hatiye hespê xwe li wê derê qefaltiye. Ebilhed hema di cih de li ba dikeve û dibêje lingo bi heyrano. Li bajêr jî nasekine û hetanî digije şimşimê nasekine. Dibêje niha ku ez vî karî dikim û ku rojek bi min bihesin wê hemû hespên hatine dizîn ji min bizanibin. Dekanê ez ê wê çaxê çi bersivê bidim. Bele sebeb negotine cêra avê di rêya avê de dişkê. Ya baş ez ji niha û bê ve dev ji vî karî berdim û berdide jî.